kurasa ati maze ucanganyukirwe, ati ndakurasa maze ucanganyukirwe, nkuko Makenga nyine akomeje kugenda abibwira Neva, kuko niyo bahanganye mu rugamba, nta baracisekedi, nta numwe abara. Hanyuma rero arabanje mufatana ikibuga cy'indege cy'ikiri cyo nicyo yarategeyeho, nicyo yarebagaho, yavugaga ati bye wenda hari byibuze ubwo kino kibuga cy'indege gifite, ese cyari gifite agaciro k'ikungabo z'u Burundi, nibyo ngiye kuza ngusobanurira. Aha mfite umuzingo w'amakuru namaze kuba mbategurira, ndetse turi muri report ya RSS na Mageruhi, ariko ndabaza mbagezeho update. Hanyuma nyuma yo gufata ikibuga cy'indege ahangaha mu by'ukuri Shabu muri hano mu bice byo hasi Shabunda, reka nze nkubwire sasa noneho ibintu biri kuba ahangaha. Turagaruka dusimbuka kandi urundi rugamba rukomeye cyane rurimo ruvuza ubuhuha ahangaha indani y'urugamba muri access zitiye zitandukanye muri Sud Kivu. Dusimbuka tujye kuri General Mbetezi, uyu mugabo bamurasiye mu mwobo ariko birarangira, baramurasa baracucuma, ariko usanga yanyuze mu wundi mwobo hirya. Abagabo ngo bari gucukura imyobo ngaho bari yo gutangira gukweperamo amasasu, ariko izasarangwa nazo zamaze kumenya uko biri kugenda. Hanyuma nibyo ngibyo rero turagaruka kandi muri Rubero naho umwotsi uzobera umuriro urimo kwaka. Turagaruka kandi umwami wa Katari wamaze kugera Kinshasa, hanyuma agashya kabiri ku kibuga cy'indege, basanga ikibuga cy'indege tapi ntibarangiza kwirambura neza, umugabo atambutse bakiri kurwana na tapi. Ariko manya Nyagasani, Kinshasa yaravumwe, Kinshasa yaravumwe. Ntabwo byoroshye n'aka na gato rero. Kwanza amakuru ni menshi ku rwego rukomeye cyane, ndaza kubabwira drone Sukhoi umukenke igize ubureti, Sukhoi imikenke igize ubureti, mana Nyagasani, Sukhoi imikenke igize ubureti, nkawe Sukhoi rwose iri kurasa mikenke, ubu ngubu iri kumisha urufa rw'amasasu hano muri mikenke. Turabigarukaho. Masisi imirwano yamaze kuba ifata indi ntera, munyemere kwanza tubahe aya makuru kuko ni na menshi cyane ku rwego rukomeye cyane. Baye rero ikaze mwe muri bice bigiye bitandukanye, abari hano muri rw'imisozi igihumbi, abari muri East Africa, abari Rwota Masimbi, abantu bari muri Denmark, abantu muri Sweden, abantu muri Canada, abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri access zigiye zitandukanye cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye bigize isi, mwese mbahaye ikaze kandi nabasuje bifurije kumererwa neza. Nyuma rero ngiye gutegura amakuru ngiye no kuyabagezaho, banamwita Nelson aka Mashingani mutangazaji wa habari, ni magazine yo kurengera frontier commander, bitarabamba mpari ibintu kwamba mpari imbere ku mirongo y'urugamba. Hanyuma mbahaye ikaze muri amakuru. Nibyo rero munyemerere bande mpere kuguca agasuzuguro ko ku ruhande rwa Neva Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko abantu bavuga ngo kumwibasira. None se reka mbabaza, Neva niwe utanga itegeko ry'ingabo zigomba kujya ahangaha indani ya Bujumbura, indani ya Kongo, niwe uri gutanga itegeko. Yatangiye gushwana na Prime Niyongabo, chef d'état major, amubwira ati urimo kohereza ingabo ntabwo zifite ubushobozi bwo kurwana n'inyeshyamba za metro, reka tube turetse. Undi ati ninjye mugabo mukuru w'ikirenga, ntabwo ugomba kumvuguruza. Rero ubu ngubu Neva niwe uca iteka, niwe unategeka avuga ngo ingabo nizigende zijye kurwana. Ejo bundi mwabonye umuvugizi Gaspard avuga ati urugamba ntirukiri urwa Kongo gusa, ati narwo ni urwacu. Twabonye impamvu y'uru rugamba, Neva ari kujya kurwana n'ibuye, ari gushaka ahantu hari ibuye, ntihari kohereza ingabo. Ukugeza urwego rw'uko afashe mu masaha yacu yatambutse, kugeza ku rwego rw'uko yirashe nawe ubwe akirasa. Yirashe gute? Kugeza ubwo haguruka bivuga ko hari indege zo mu bwoko bwa drone zagiye zikamisha urufa rw'amasasu aho bacukura muri abahita Kola mining, arasamo abashinwa bagiye kuri 12, abandi 12 barakomereka. Ubu tuvugana biravuga ko nabo bamaze kuba bapfa. Harasemo n'ingabo zo Burundi iziyewe ku giti cye. Ahangaha yarashaze kari kurasa mu 23 kuko niyo iha control, ni murenewo zizasarama. Ararasa aracucuma kuva nakatsi ararasa. Ubuhamya butubuhawe n'abarokotse ibyo bitero by'indege. Niyo mpamvu babwira ngo uyu mugabo rero Makenga nawe yavuze ko ari mu mukosore mpaka. Kumukosora nta kundi rero bitewe n'ukundi kubibona. Kumukosora nta kundi, ni ukurasa no gucucuma. Izi ngabo ari kohereza nabo bikaza kurangira musanze mu Bujumbura. Ngo bimeze bite rero? Nibyo nababwiye kare, ndabwira nti haba imirwano idasanzwe kugeza ubwo drone zicagabikirwa zikarasa ko drone zitarizo, kandi ngo byari bikumwe na Sukhoi. Rero amakuru avuga ko ngo Sukhoi ivuye aho ngaho
n'ibyo birombe igahita idogenga nyuma y'agahinda n'umujinya yuko bari bamaze kurasa ingabo nyinshi zigiye hafi muri mu ijana bakazenguruka ngo bakajya kurasa Imikenke. Wenda mbere ko mbabwira uburyo bafashe ikibuga cy'indege, reka maze mbabwire ukuntu badoginze bagahindukira bakajya kurasa Sukhoi ikajya kurasa Imikenke kubera umujinya n'agahinda bw'ibyo bari bamaze gukorera ahangaha muri biriya bice. Amakuru tugera ko indege y'intambara mu bwoko bwa Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC imaze kurasa mu duce twa Mikenke na Rwitsankuku duherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo utu duce bamaze kurasamo ni uduce turimo iza Sarambwe na Twirwaneho, ariko turimo n'abanyamurenge benshi. Kare mu kanya nibwo nari kureba kuri live yo kuri Twitter, kuri X, kuri Space, bari kwibaza gute Kinshasa ijya mu biganiro na 23 ikemeye Kagidoha indege zigagumya kumisha amasasu ku banyamurenge. Ubundi ibyo ni ibiganiro, ni theatre, ni ukujijisha kugira ngo bagaragaza ko nta kiri kuba. Mwumva ari iki bantu banje? Mwumva ari iki? Mwumva ari iki? Hanyuma rero nibyo ndi kwibaza. No mu kanya ejo narakurikiye numva ko n'ubundi abagabo bagomba kwerekeza n'ubundi mu nama ngo ntibirarangira. Mu masaha 6:45 nibwo iyo ndege yarashe muri turo duce twombi. Amakuru y'iki gitero yemejwe na Maître Moses Nyarugabo wigeze kuba minisitiri w'ubukungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanditse ku rugo rwa X agira ati indege y'intambara nanone yongeye kurasa muri Mikenke ni mu masaha ya 6:45 muri Mikenke, nko guha ikaze Emile wa Qatar umuhuza cyangwa kumuha ubutumwa. Indege y'intambara Sukhoi imaze kurasa inshuro ebyiri umudugudu wa Mikenke. Nyarugabo yavuze ko ahantu harashwe ari inkambi y'abanyamurenge bavuye mu byabo ndetse n'ahari umunara wa sosiyete y'itumanaho ya Vodacom. Bivuze ngo tayari itumanaho ryo bamaze kurikuraho. Hanyuma rero Nyarugabo avuga ko kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana ngo niba hari ababaguye muri bitero by'iriya ndege. Urumva ko kano kanya ntabwo bitapfa kumenya amakuru, ariko urumva indege iracyari kurasa kugirayo, kandi kugira ngo itakurasa bisaba kutinyeganyeza, bisaba kuguma hamwe kugira ngo itakubona, kuko irasa muvoma z'abantu nizirasa nibwo kuko ibiri hejuru cyane ntabwo ifa kure umuntu ngimubone. Ariko wabonye ibintu byigira gutyo ikintu niyo mpamvu babarasa, niyo mpamvu mujya mwumva ngo Vetera ntabwo bafa kwirasa kubera ko baba bababuze. Kuri ubu ngubu ngo nyuma y'ibitero by'ira Sukhoi igikuba cyase gicika mu baturage, abanyeshuri n'ababyeyi babo bahungira mu mashyamba mu mvura y'amahindu. Mana nyagasani, mu mvura y'amahindu, bivuze ngo birukanse mvura iri kugwa. Iriya ndege kandi yahise igana mu bice bya Karemi mu ntara ya Tanganyika, yarashe muri Mikenke nyuma y'uko kuwa 4 ku itariki ya 20 Ugushyingo Sukhoi ebyiri za 25 zari ziriwe zizenguruka mu Minembwe. Bivuze ngo zari zaje gushaka amakuru. Kuwa 15 kandi no kuwa 14 Ugushyingo Mikenke nanone yari yibasiwe na drone z'indege z'intambara za FARDC. Maître Nyarugabo kandi yaburiye abari mu nyuma ya biriya bitero bikomeje kwibasira abanyamurenge, bakomeje kutabyamagana ko igihe kizagera bakabiryozwa. Yonzemo agira ati gutera ibisasu kuriya ngo byice abaturage no gusenya ibikorwa remezo si uburyo butangaje bwo kurwana gusa, ni ikimenyetso cy'uko nyuma y'ibisasu byose Kisekedi atabashije kwigarurira na santimetero n'imwe, ahubwo bikaba igihamya cy'ubugome n'icyizere cy'uko ubutegetsi n'ubuyobozi n'umuyobozi wabwo bazatsindwa. Uwo ngo rero ni Maître Nyarugabo, kuko rimaze kubabwira urumva ko bamaze kuva kumisha urusasu ku Bashinwa bibeshye korodone, barangije batajya n'Imikenke kujya kurasayo. Twigere Shabunda umutwe nyeshyamba umaze gufata ikibuga cy'indege. Ni ikihe byagenze bite rero? Amakuru avuga ko Shabunda ku kibuga cy'indege bakita Nyarubembe cyangwa se Nyarubemba, ahanga Nyarubemba hari n'ibitaro, hari n'ibitaro.
Nyarubembe ni aerodrome cyangwa se ni ikibuga cy'indege cyari kizengurutswe n'ingabo z'u Burundi, cyari kirinzwe n'ingabo z'u Burundi, ari nacyo mubaga bafite bakiriragaho umusada, ni nacyo ngo banyuzagaho inkomere z'abasirikare bakomeye n'imirambo y'abasirikare bakomeye babakura ngaho bashaka uburyo bageza mu gihugu cy'u Burundi bakoresheje indege za kajugujugu. Ikibuga rero ngo ni nacyo bakiriragaho umusada w'intambara w'ingabo. Ubu tuvugana ikibuga rero ngo kikaba cyamaze gufatwa. Bakora bavuga ko iki kibuga cy'indege cyamaze gufatwa, cyanazengurutswe n'umutwe nyeshyamba wa M23. Hanyuma ngo abari bari ku icyo kibuga rero, amakuru avuga ko ngo abari bari ku icyo kibuga ngo bamaze kuba bahungira Shabunda zone. Bamaze kuba bahungira Shabunda zone. Bivuze ngo hari ngo agahanda gace gato ka feke ngo banyuremo bahunga, ari naho ngo babategeyemo barabarasa ivumbi ratumuka, n'imodoka z'amajipo bari bafite barazita barirukanka. Abantu urugamba rwabaye hari ishyano, hariya, nubwo bamwe drone isuko iri kurasa zabwitsa nkuku iri gumisha amasasu, indi iri kurasa imikenke, ariko urugamba ahangaha rwose rwabaye imberenge ku rwego rukomeye cyane. None hari rero Shabunda babona ko nimbamaze, kandi ejo nari babwiraga avuga ati dore na kare mu gitondo nari babwiraga nkuvuga ati bari kwerekera kujya gufata ikibuga cy'indege. None ubu tuvugana ikibuga cy'indege bamaze kugifata, sinavuga ko ari cy'ingenzi, hasigaye ikindi kimwe ari buze gufata cya rusange, noneho nacyo ari naho bagiye guhita batangira kwerekeza. Ariko iki cya rusange cyakoraga gikuye imbaraga kuri iki ngiki kibafashe, bivuze ngo barabanje baca intege. Bivuze ngo Shabunda rero kwisha maneno, ushatse nkavuga ko byamaze kurangira, kuko amakuru avuga ko abahungiye Shabunda zone none ingabo z'u Burundi, amakuru avuga ko izi ngabo z'u Burundi zihungiye Shabunda zone n'ubundi nazo ngo bari kuzisangayo ngo bazihakure, urumva rero ntabwo byoroshye n'aka na gato cyane. Urugamba rwamaze kuba ubugamba, ntabwo byoroshye n'aka na gatoya, habe n'aka na gatoya. Hanyuma rero twihuse tukava angaha Shabunda zone hari kubera urufa rw'amasasu, tukagaruka inyuma gato cyane tukageze ya Mwenga hari kubera isiribaniro, naho ingabo z'u Burundi bari kuzikucucubikanya bazirukankana. Ubu zimwe zahungiye Kamituga, abandi baryamye bamanitse amaboko, bemeye gutsindwa urugamba. Ubu tuvugane iza Sarambwe zamaze kuba zibatwara. Za Sarambwe amakuru avuga ko zabatwaye zikajya kubafunga, harimo n'abacancuro. Ngira ngo kare ibingibi nabibabwiye ndi kubabwira ukuntu za Sarambwe zabatwaye zikagenda zikabifungira, abandi bakaba bari gutabaza bavuga ati byibuze ntacyo, reka dutwarwe n'aba bagabo, reka dutwarwe n'iza Sarambwe aho kugira ngo dutwarwe na bene wacu, wenda ntago bahita batwica. Ariko ko nyine wemeye kumanika amaboko buriya abatabawe, naho utamanitse amaboko barakugumiza mu rugamba, ukomeza urwane mpaka bakwice bakurase. Ariko iyo umanitse amaboko mu rugamba, iza Sarambwe zikagufata zikujyana muri matekwa, ukagenda bakakwicaza, igihe cyazagera bakagutanga nk'imfungwa cyangwa se bakakugumana, ubundi leta ikakwihakana. Simubizi se, tuvuga tuba ntabwo ari umusirikare wacu, umusirikare wacu n'ugomba kwemera akarwana agapfa cyangwa akarokoka. Nibyo biri kubera aho ngaho, subwo si ibyo nibyo biri kubera muri Sud Kivu. Hanyuma ahandi reka dusimuke tujya ngaho muri Masisi, mbabwire uburyo cy'imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 na Wazalendo yavuzwe kuva mu gitondo, cyangwa se ivumbi ryatumutse kuva mu gitondo, aho rero mu gace bita Ikibanda mu murenge wa Osobanyungu muri teritwari ya Masisi, aha ni muri Kivu nyine y'amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri Warikare avuga ko inyeshyamba zimaze iminsi 3 zongera abarwanyi n'ibikoresho, zagabye ibitero cyangwa se igitero ku birindiro bya Wazalendo mu gace bita Ikibanda. Intwaro rero ngo zemereye n'izoroheje zakoreshejwe n'impande zombi muri iyi mirwano, ngo bitera ubwoba bukabije mu baturage ba Kibanda no mu midugudu ihakikije. Nk'uko rero amakuru atugeraho avuga ko inyeshyamba za M23 zateye Kibanda ziturutse Ikasopo
hamwe mu hari ibirindiro byabo bikomeye muri ako karere. Ikibanda ni mu birometero 3 gusa uvuye Buhimba, umudugudu wa mbere wa teritwari wa Walikale, ku muhanda wa Nyabyondo, Kasopo, Kimwa na Todo na Ntoto. Inyeshyamba za M23 kandi ngo zigarurira Kibanda bishobora no kuziha amahirwe yo gutera imbere zerekeza Kimwa na Ntoto, ibice biri muri mu mboni z'inyeshyamba za FM23. Numva ko ni ibice byinshi rero bari kugenda barwana basatira ko Israel yose bari buze kuba babifata. Aya nguko numva ko ntago rero ibintu byoroshye n'akana gatoya. Hanyuma aho ni muri Masisi. Hanyuma muri teritwari ya Rubero ni naho uyu mugabo ngo ni Mbetezi, General Mbetezi wacukuraga imyobo yagerageza kugenda ayihungiramo, ariko bikaba byarangiye izasarangwe zimuteye imboni. Uyu General Mbetezi ni nawe uherutse kurasa ba baturage bageretse kuri 23 bakabeshya ko ariyo ngo iri kubarasa. Ariko abakuru avuga ko uyu mujenerali nawe bari bamuhigiye hasi hejuru ngo bamushaka ari muzima cyangwa se umutwe we. Rero amakuru avuga ko bamusanze idani ya mwobo bakamurasa ivumbi rigatumuka, none akaba arasimbutse. Ngayo nguko rero. Hanyuma rero mu yandi makuru tugarutse inyuma, nabwiye ko General Omega yohereje FDLR kujya gufata umujyi wa Goma, zikaba ziri mu nzira ariko batari kumenya ngo ziraza gutungukira hehe. Aya niyo makuru namenye ku munsi w'ejo ndetse na mu gitondo akomeje kugenda angeraho. Hanyuma mu yandi makuru nabwiye ko Emile wa Katari yageze i Kinshasa. Hanyuma kujya Kinshasa ibintu byabereye ku kibuga cy'indege biteye ubwoba, kuko amakuru avuga ko ngo basanze ikibuga cy'indege cya Njiri mu by'ukuri ngo kitarabataragaza kurambura itapi. Muri video nabonye ngiye gushyira muri groupe mu kanya muze kuyireba, barimo kurambura itapi rwose, undi nawe ari guturuka mu ndege amanuka. Koma mbega kavuyo ko Kinshasa yaravumwe koko akabyo navugaga. Birababaje bantu banje, ago ari ibintu birababaje pe, mwumve ngo birababaje biteye n'agahinda. Nibyo rero, nibyo ngira ngo nibyo. Mu yandi makuru mu yandi makuru amakuru avuga ko muri Ukraine ingabo z'Uburusiya zafashe umujyi w'ingenzi wa Luzeskol. Uyu ni umujyi mu by'ukuri wari ukomeye cyane unizwe n'ingabo za Zelensky, ariko birangiye Putin awucakiye awukenyeriyeho. Mu gihe mu by'ukuri ubita Museveni nawe yavuze ngo ubundi ngo East Africa yakabaye igize igisirikare kimwe. Ngayo nguko tuza kugenda tugaruka